Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru nibwo iby'abantu bari bamaze iminsi mike bakeka ko bizabaho byabaye. Ubutegetsi bwa Bashar al-Assad muri Syria bwageze ku musozo. Byemejwe bidasubirwaho ko yatsinzwe rwose intambara leta ye yari imaze ibyumweru irwanamo n'inyeshyamba. Ubu byabaye iherezo ry'imyaka 24 yari amaze ku butegetsi, ariko muri rusange byabaye iherezo ry'imyaka 53 ubutegetsi bw'umuryango w'aba Assad, abanyasiriya b'abashiyite bo mu bwoko bw'aba Alawite bwari bumaze. Ise wa Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, we yamaze ku butegetsi imyaka 29 mbere y'uko apfa mu mwaka wa 2000, none hasimburwa n'umuhungu we wari umazeho imyaka 24. Aba bategetse Syria uko babyumva, ariko byashyizweho iherezo mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Byagenze bite ngo uyu mutegetsi wari umaze imyaka 13 mu ntambara yarananiye abashakaga kumuhirika, noneho ngo ubutegetsi bwe buhirime? Ku Burusiya aribwo bwari bwamuhagazeho muri iyi myaka 13 yose kuva mu 2011 ubwo intambara yatangiraga. Ubu bwamuretse aragenda burundu. Uyu mugabo ubu yamaze guhabwa ubuhungiro mu Burusiya. Ubu hagiye gukurikiraho iki? Abamutsinze we ni bande? Ubu bubasha babukurahe? Ku wa gatandatu ibinyamakuru bitandukanye ku isi byarimo bitangaza amakuru y'uko inyeshyamba zishyize hamwe zigatangira kurwanya ubutegetsi bwa Bashar al-Assad zarimo zigana ku murwa mukuru Damascus. Byavugwa ko President Bashar al-Assad yari amaze guhunga we n'umuryango we, kandi byakekwaga ko bagiye mu Burusiya cyangwa se muri Iran. Gusa byaje kwemezwa mu masaha yakurikiyeho ko bwana Assad yageze i Moscow. Byavugwa ko ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Damascus indege z'abategetsi bakomeye basanzwe muri guverinoma ya Syria zahagurukaga buri kanya nabo bahunga. Ubutegetsi bwa Assad buri wese yatangazaga ko burimo guhirima nta rutangira. Amakuru yavugaga ko abagize guverinoma bari barimo guhunga bagana mu Burusiya cyangwa se muri Iran, mu bihugu byafashije cyane Assad kurinda ubutegetsi bwe mu myaka 13 yose kugera byanze burundu. Kuri iyi nshuro igisirikare cy'Uburusiya ntabwo cyahabaye ngo gitabare Bashar al-Assad. Ntabwo Iran nayo yabashije kumufasha guhagarara imbere y'inyeshyamba za Tahrir al-Sham, HTS niko bazita. Izi ngizi twazivuzeho mu bindi biganiro. Izi nyeshyamba zahiritse ubutegetsi bwa Syria zahise zitangaza ko zafashe umurwa mukuru Damascus kuri iki cyumweru, ndetse ko President Bashar al-Assad yahunze igihugu. Abu Mohamed al-Jawlani, umuyobozi w'izi nyeshyamba ziyise Hayat Tahrir al-Sham, HTS, yahise atangaza ko inzego zose zikomeza gukora ziyobowe na Minisitiri w'Intebe usanzweho kugera igihe hazaberaho ihererekanya ry'ubutegetsi. Iyi ntambara ni imwe mu zihuse cyane kubera ko nta byumweru bibiri bishize izi nyeshyamba zubuye intwaro ziturutse mu majyaruguru y'igihugu zikiyemeza gufata ubutegetsi zigakuraho Assad wari umazeho imyaka 24. Izi nyeshyamba zikimara gufata ubutegetsi kuri iki cyumweru zagiye kuri televiziyo y'igihugu zitangaza ko igihugu kibohowe ndetse imfungwa zose zifunguwe. Al Jazeera yavuze ko izi nyeshyamba kwinjira mu murwa mukuru bitazigoye cyane kubera ko abasirikari ba Assad basaga n'abarambiwe intambara, hakiyongeraho gufatwa nabi birimo no kudahembwa. Rwose ngo batanze inzira abarwanyi b'izi nyeshyamba barinjira. Uburusiya na Iran ni bimwe mu bihugu byari bishyigikiye Assad ndetse byakomeje kurwana ngo atava ku butegetsi, mu gihe Turukiye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu Burayi byari ku ruhande rw'abarwanya Assad. Izi nyeshyamba za HTS zafashe ubutegetsi muri Syria zatangiye igikorwa cyo guhiga bukware President Bashar al-Assad guhera ku wa gatandatu mu ijoro, nubwo byamaze kwemezwa ko yahunze igihugu akigira mu Burusiya. Izi nyeshyamba mu rukerera rwo kuri iki cyumweru nyuma yo gufata ubutegetsi zahasi ibibaza abayobozi bakuru mu gisirikare cya Syria n'abandi bashinzwe ubutasi zishaka kumenya amakuru y'aho Assad aherereye. Nyuma yo gufata umurwa mukuru Damascus, izi nyeshyamba zatangaje ko Assad yahunze uwo mujyi, gusa ntabwo zahise zitangaza niba yagiye hanze y'igihugu cyangwa se yahungiye mu bindi bice by'igihugu. Ibyo kujya mu Burusiya byamenyekanye nyuma.
aba barwanyi ba Hayat Tahrir al-Sham HTS banditse ku rubuga rwa Telegram ko igihe cy'umwijima kirangiye muri Syria, ko hatangiye ikindi gihe gishya. Umuyobozi w'izi nyeshyamba yavuze ko Syria izaba nshyashya aho buri muntu azabaho mu mahoro. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad muri Syria witwa Hadi al-Bahra yabwiye ikinyamakuru Al Arabia ko ubutegetsi bwa Bashar al-Assad kera kabaye noneho buhirimye, kandi ko igihe cy'umwijima wahahise ha Syria kirangiye. Uyu Bahra yayoboye ihuriro riharanira impinduka. Yamenyesheje abanyasiriya ko ibintu bimeze neza ubu ngubu ku murwa mukuru Damas. Yanditse ku rubuga rwa X ati ku baturage bacu bo mu nsengero n'amadini atandukanye, igihe cyo guhagarika gufata imbunda ngo urase abandi bene gihugu kandi ukaguma mu rugo uri amahoro kirageze. Yakomeje agira ati nta byo kwihorera bizabaho, nta byo kwibasira uburenganzira bwa muntu bizabaho. Minisitiri w'intebe wa Syria mu butegetsi bwa Assad we bitandukanye n'abandi bahunze, we yavuze ko azaguma mu murwa mukuru Damascus, aho yavuze ko yiteguye gufasha mu byazanira ineza abaturage. Bwana Mohamed Ghazi al-Jalali yavuze ko Syria ishobora kuba igihugu gisanzwe cyakubaka ubucuti bwiza n'ibindi bihugu. Ku rundi ruhande, nyuma yaho byatangarijwe ko inyeshyamba zarwanyaga ubutegetsi zatsinze intambara zikigarurira umurwa mukuru Damascus, ubutegetsi bwa Bashar al-Assad bukaba butakiriho, abaturage b'abanyasiriya aho bari mu bihugu bahungiyemo kubera iyi ntambara bishimye cyane, bishimira iki gikorwa ku buryo bamwe banatangiye gutaha. Kuri bo nta nkuru nziza yindi bashoboraga kumva irenze yo guhirima k'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Bamwe b'inkwakuzi bahise bakora ibishoboka byose kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Ubu ibinyamakuru bitandukanye biravuga ko ahitwa Masna, ni ku mupaka wa Liban na Syria, huzuye abaturage benshi b'abanyasiriya b'impunzi bategereje kwambuka umupaka bagasubira mu gihugu cyabo cya Syria, kubera ko icyo bahunze ntabwo kigihari. Igihugu cya Israel cyabaye umwanzi wa Syria mu myaka 50 yose y'ubutegetsi bw'aba Assad, bikaba bizwi neza ko bari banashyigikiye izi nyeshyamba. Nabo bishimye cyane, bishimira uguhananuka k'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Kuri iki cyumweru, Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ari kumwe n'abasirikare bakuru b'igisirikare cye IDF yabwiye itangazamakuru ko uyu nguyu ari umunsi w'amateka mu gice cy'uburasirazuba bwo hagati. Netanyahu yavuze ko kugwa k'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad ari umusaruro w'intambara y'imbona nkubone Israel yatangije ihangana na Iran na Hezbollah. Guhirima k'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad ariko byabaye akabuye mu nkweto z'ubuhangange bw'Uburusiya na Iran. Birasa naho gutsindwa kwa Assad kwababaje cyane ubuhangange bw'Uburusiya na Vladimir Putin ubwe, kubera ko uyu mugabo n'igihugu cye bubatse izina ko batajya batererana inshuti zabo. Gusa kuri iyi nshuro ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byabaze neza imibare yabyo maze bishyira igitutu ku Burusiya mu ntambara buhanganyemo na Ukraine. Maze bwana Putin imbaraga zishyira muri Ukraine, barangije baca hirya bashyigikira inyeshyamba zitangiza ibitero ku butegetsi bwa Bashar al-Assad, Putin adafite uko yabutabara, maze birangira buhirimye. Putin birasa naho nta kindi yari afite cyo gukorera iyi nshuti ye ihagazeho mu myaka 13 yose. Umunyamakuru wa Al Jazeera uri Moscow, Yulia Shapovalova, yavuze ko gutsindwa k'ubutegetsi bwa Assad byaguye nabi cyane ubutegetsi bwa Iran n'Uburusiya. Gukorana k'Uburusiya na Syria kuva mu 2011 byari byarafashije cyane kuzamura ubuhangange bw'Uburusiya mu burasirazuba bwo hagati, aho bwakoreshaga ibirindiro bya gisirikare byahitwa Tartus n'ibyitwa Imeimin mu kohereza abarwanyi b'abacanshuro ku mugabane wa Afurika. Ndetse byahaye Uburusiya imbaraga mu kugenzura ikirere cyo mu burasirazuba bwo hagati ndetse no gukoresha inyanja ya Mediterane. Bitandukanye n'ahandi, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yavuze ko Bashar al-Assad yavuye muri Syria nyuma yo kwemera kurekura ubutegetsi mu mahoro. Ariko yanatangaje ko Uburusiya butagize uruhare muri iyi mishyikirano yahuje Bashar al-Assad n'aba barwanyi bashakaga kumuhirika ku butegetsi. Ingabo z'Uburusiya ziracyari muri Syria ndetse ntabwo inyeshyamba zigeze zizigabaho ibitero.
ndetse umutekano ni wose kuri ambasade y'Uburusiya i Damascus, ariko ntabwo ariko bimeze kuri ambasade ya Iran kubera ko yarashweho n'aba barwanyi. Ibi byanemejwe na televiziyo ya Iran. Mu gihe kigera hafi ku myaka 10, imbaraga za gisirikare z'Uburusiya nizo zari zaragumishije Bashar al-Assad ku butegetsi. Ibiro ntaramakuru bitandukanye byo mu Burusiya hamwe na televiziyo y'igihugu byasubiyemo amagambo y'uwabihaye amakuru wo mu biro bya perezida w'Uburusiya Kremlin, bitangaza ko Uburusiya bwahaye ubuhungiro Assad n'umuryango we ku mpamvu z'ubutabazi. Mu gihe cy'iminsi mike gusa, umushinga wa Kremlin muri Syria washwanyutse rwose mu buryo bwa mbere butunguranye cyane. Uburusiya bwabuze imbaraga zo kubiburizamo. Mu itangazo yasohoye, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yavuze ko irimo gukurikira n'umuhangayiko mwinshi cyane ibintu bidasanzwe birimo kubera muri Syria. Ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Assad rishegeshe cyane icyubahiro cy'Uburusiya. Mu mwaka wa 2015, ubwo Uburusiya bwoherezaga muri Syria abasirikare babarirwa mu bihumbi bo gufasha Perezida Assad, imwe mu ntego z'ingenzi z'Uburusiya yari yo gushimangira ko ari igihugu cy'igihangange ku isi. Yari yo mbogamizi ya mbere ikomeye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ateje ku mbaraga no kwiharira ijambo ku burengerazuba bw'isi, ni ukuvuga Uburayi na Amerika. Ndetse byasaga naho byamuhiriye. Mu mwaka wa 2017, Perezida Putin yasuye ikigo cya Meimim cy'ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere kiri muri Syria, atangaza ko intego yatumye berekeza muri Syria rwose yagezweho. Nubwo amakuru yakomezaga kuvuga ko ibitero byo mu kirere by'ingabo z'Uburusiya byicaga bikanakomeretsa abasivile, Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yumvaga yiyizeye bihagije ku buryo yajyanye abanyamakuru b'ibitangazamakuru mpuzamahanga muri Syria kugira ngo barebe igikorwa cya gisirikare cy'Uburusiya. Mu rugendo rumwe muri izo ngizo bakoze, umusirikare mukuru yabwiye abo banyamakuru ko Uburusiya bwagiye muri Syria by'igihe kirekire rwose ngo ntabwo bwari bwiteguye kuhava. Ariko ibingibi byari birenze kuba icyubahiro gusa. Mu gushimira Uburusiya kuri iyi mfashanyo ya gisirikare, abategetsi ba Syria bahaye Uburusiya ubukode bw'imyaka 49 ku kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere cy'Meimim n'ikigo cy'ingabo zirwanira mu mazi cy'Tartus. Uburusiya bwari bwarashinze imizi ahantu h'ingenzi cyane h'uburasirazuba bw'inyanja ya Mediterane. Ibi bigo byabaye ingenzi cyane nk'ahantu hahurizwaga abahoze ari abasirikare basigaye bakora serivisi za gisirikare mu kubohereza cyangwa se kubakura muri Afurika. Ikibazo cy'ingenzi ku Burusiya uyu munsi ni ubu biragenda bite kuri ibyo bigo bya gisirikare by'Uburusiya. Itangazo rivuga ko Assad yageze mu murwa mukuru Moscow w'Uburusiya byanavuze ko abategetsi b'Uburusiya barimo kuvugana n'abahagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bitwashe intwaro muri Syria, babandi bafashe ubutegetsi. Umunyamakuru utangaza amakuru kuri televiziyo ya leta y'Uburusiya yavuze ko abakuru batavuga rumwe n'ubutegetsi bizeje umutekano w'ibigo bya gisirikare by'Uburusiya n'ibiro by'abahagarariye Uburusiya ku butaka bwa Syria. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya ivuga ko ibyo bigo bya gisirikare byo muri Syria byashyizwe mu buryo bwo kuba maso ku rwego rwo hejuru, ariko ivuga ko nta nkeke ikomeye ihari kuri byo muri iki gihe. Bashar al-Assad yari inshuti yiringirwa cyane y'Uburusiya mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ibiro bya perezida w'Uburusiya byari byaramushoyemo ibintu byinshi cyane. Abategetsi b'Uburusiya bazagorwa no kugaragaza ko ihirikwa rye ari ikindi kintu kitari igihombo ku Burusiya, niko BBC yavuze. Na n'ubu barimo baragerageza ndetse barashakisha ba nyirabayazana. Mu ijoro ry'ejo ku cyumweru, ikiganiro cy'amakuru yaranze icyumweru cy'ingenzi cyane mu byo kuri televiziyo y'Uburusiya kibasiye cyane ingabo za Syria, bigaragara ko cyazibyegetseho, kivuga ko zitarwanyije inyeshyamba ndetse ngo iki gisirikare cyazihaye inzira rwose ziratambuka. Umunyamakuru utangaza amakuru kuri iyo televiziyo Yevgeny Kiselev yagize ati buri muntu wese yashoboraga kubona ko ibintu byari birimo kurushaho gutungurana ku bategetsi ba Syria. Ariko muri Aleppo
urugero ibirindiro byaratawe nta mirwano rwose ibayeho, uduce turinzwe cyane twatanzwe nta mirwano kamwe ku kandi, ubundi turaturitswa nubwo ingabo za leta zari zifite ibikoresho byinshi cyane ndetse umubare wazo uruta cyane uruhande rwateye. Ni amayobera, niko uyu munyamakuru yavuze. Uwo munyamakuru yavuze ko Uburusiya buri gihe bwizeraga ko hazaba ubwiyunge hagati y'impande zitandukanye zihanganye muri Syria. Uyu munyamakuru yakomeje ati birumvikana ntabwo duteye umugongo ibirimo kubera muri Syria, ariko ikihutirwa cyane kuri twebwe n'umutekano w'Uburusiya ubwabwo. Ibirimo kubera mu karere k'igikorwa cyihariye cya gisirikare, ubwo yavugaga intambara y'Uburusiya na Ukraine, nibyo byitaweho cyane. Hano hari ubutumwa busobanutse bugenewe abaturage b'Uburusiya. Ubwo butumwa n'ubwuko Uburusiya bushyize imbaraga mu gucunga umutekano w'abaturage no gutsinda intambara muri Ukraine. Nubwo hashize imyaka irenga 10 Uburusiya bushora imari nyinshi mu gutuma Bashar al-Assad aguma ku butegetsi, Abarusiya barimo kubwirwa ko hari ibindi bintu by'ingenzi cyane byo guhangayikira. Bashar al-Assad ntabwo yari yarigeze ajya mu mahanga nyuma yo guhura na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran i Damascus mu cyumweru gishize. Kuri uwo munsi yiyemeje gucecekesha inyamaswa z'inkazi zari zirimo kwigarurira igihugu mu buryo bwihuse cyane. Ubwo izo ni inyeshyamba zari zatangiye kumucanaho umuriro. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, nyuma y'aho abarwanyi binjiriye mu murwa mukuru nta kurwana, umutwe wa Kiislamu wa Hayat Tahrir al-Sham HTS n'imitwe ushyigikiye batangaje ko umunyagitugu Bashar al-Assad yahunze. Umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bw'abantu Syrian Observatory for Human Rights ufite icyicaro mu Bwongereza yavuze ko indege bivugwa ko ariyo yajyanye Assad yavuye muri Syria ikoresheje ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Damas mbere y'uko ingabo n'inzego z'umutekano zihaguruka. Uyu muyobozi witwa Rami Abdurrahman avuga ko yari afite amakuru yavuga ko iyo ndege yagombaga kuguruka saa 4 z'ijoro mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Urubuga rwa Flight Radar 24 rusanzwe rugaragaza indege zose ziri mu kirere ntabwo ruratangaza amakuru y'uko iyo ndege yaba yarahagurutse, ariko indege ya Cham Wings Airlines ya Airbus A320 yahagurutse saa 12:56 mu gitondo cyo kuri iki cyumweru yerekeza i Sharjah muri Emirati ziyunze z'Abarabu. Iyi ndege yaguye i Sharjah ku gihe rwose, gusa nta muntu wemeje ko iyi ndege ariyo yarimo Bashar al-Assad. Ninde Abu Mohammed al-Jawlani, umukuru w'inyeshyamba za HTS zahiritse Perezida Bashar al-Assad. Uyu Abu Mohammed al-Jawlani uyu munsi ubu niwe muntu ukomeye muri Syria. Abarwanyi b'umutwe wa Kiislamu Hayat Tahrir al-Sham HTS ubu nibo bagenzura igihugu cyose. Abu Mohammed al-Jawlani ubu ni izina ririmo kuvugwa cyane muri Syria no ku isi yose kubera ko niwe muntu ukomeye muri Syria. Izina rye nyakuri n'imyaka ye biracyagibwaho impaka. Al-Jawlani yabwiye ikinyamakuru PBS cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku izina rye ry'amavuko ari Ahmed al-Shara, kandi ko ari umunyasiriya ukomoka mu muryango wavuye mu karere ka Golan. Yavuze ko yavukiye i Riyadh, umurwa mukuru wa Arabia Saudite, aho se yakoraga icyo gihe, hanyuma kurira i Damas, umurwa mukuru wa Syria. Ariko hari izindi nkuru zivuga ko yavukiye i Deir ez-Zor, ni mu burasirazuba bwa Syria, kandi hari ibihuha bivuga ko yize ubuvuzi mbere y'uko aba umurwanyi wa Kiislamu. Amakuru y'umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi avuga ko yavutse hagati y'umwaka w'1975 n'1979. Polisi mpuzamahanga Interpol ivuga ko yavutse mu 1979. Ikinyamakuru As-Safir kivuga ko yavutse mu 1981. Ni gute uyu mugabo yisanze ayobora umutwe w'inyeshyamba wahiritse Bashar al-Assad? Al-Jawlani bivuga ko yinjiye mu mutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda muri Iraq nyuma y'igitero cy'ingabo z'amahanga ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2003. Mu 2010 ingabo za Amerika muri Iraq zafashe Al-Jawlani
zimushyira mu kigo cya Buqa hafi y'umupaka wa Iraq na Kuwait. Hano nta gushidikanya ko yahuye n'abandi barwanyi biyitaga abayisilamu baje gushinga leta ya Kiislamu, Islamic State, harimo n'umuyobozi wa Islamic State muri Iraq, Abu Bakr al-Baghdadi. Al-Jawlani yabwiye itangazamakuru ko nyuma y'intambara yo muri Syria yo kurwanya ubutegetsi bwa Bashar al-Assad mu 2011, al-Baghdadi ngo yamuteguriye kujya muri icyo gihugu gushinga ishami ry'uyu mutwe wa leta ya Kiislamu. Al-Jawlani yabaye umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba wa Nusra Front cyangwa se Jabhat al-Nusra, wari ufitanye isano rwihishwa na leta ya Kiislamu. Mu 2013, Al-Jawlani yahagaritse Nusra Front yari ifitanye isano na Islamic State, ayishyira mu maboko ya Al-Qaeda. Hagati aho mu 2016 yasohoye ubutumwa aho yifashe amajwi atangaza ko yeguye muri Al-Qaeda. Mu 2017 Al-Jawlani yatangaje ko abarwanyi be bifatanyije n'indi mitwe y'inyeshyamba muri Syria kugira ngo bashinge Hayat Tahrir al-Sham HTS ingi yahiritse Bashar. Ku buyobozi bwa Al-Jawlani, HTS yabaye umutwe ukomeye cyane w'inyeshyamba muri Idlib no mu nkengero zayo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Syria. Mbere y'intambara uyu mujyi wari ufite abaturage 2,700,000. Bamwe bakavuga ko wazamutse ukagera kuri 4,000,000 kubera ko wakiriye abarokotse. Al-Jawlani yabwiye PBS mu 2021 ko yanze gukurikiza umugambi wa Al-Qaeda wo gukora intambara ku isi hose. Yavuze ko intego ye yibanze ari ugukuraho Perezida Al-Assad wa Syria, kandi ko Amerika n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byari bifatanije nawe muri iyo ntego. Ati isi ntabwo ari urubuga rwo gutegura intambara ishingiye ku idini ya Islam. Mu 2020 HTS yafunze ibirindiro bya Al-Qaeda muri Idlib, ifata intwaro zayo, ifunga bamwe mu bayobozi bayo. Yari maze kandi gufata ingamba zo guhagarika ibikorwa bya leta ya Kiislamu muri Idlib. Iyi HTS itegeka ko amategeko ya Islam akurikizwa mu turere igenzura, ariko ntabwo ari ku rwego rukomeye nk'izindi nzego za Islam. Ikorana n'abakristu n'abandi bayisilamu mu ruhame. Gusa imiryango y'abayisilamu ishinja uyu mutwe ko wayisuzuguye cyane. Hagati aho amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abantu ashinja uyu mutwe wa HTS kubuza imyigaragambyo kandi ko uhonyora uburenganzira bw'abantu. Al-Jawlani yahakanye ibyo birego. Ibihugu byinshi byo mu burengerazuba n'ibyo mu burasirazuba bwo hagati byashyize uyu mutwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, ndetse n'akanama k'umutekano mu muryango w'abibumbye nako nuko kabigenje. Kubera ko Al-Jawlani yahoze afitanye isano na Al-Qaeda, leta ya Amerika yatanze igihembo cya miliyoni 10 z'amadolari ku makuru yose yatuma afatwa. Ariko nanone biremezwa ko yamushyigikiye ngo abarwanyi be babe bahiritse Bashar al-Assad. Birashoboka ko Amerika yemeye gukorana nawe, ariko Bashar al-Assad agahirima, bityo bikababaza Uburusiya. Iri zina ry'uyu mugabo dushobora kuzaryumva vuba ahangaha yabaye perezida wa Syria.